wabusha ngokwesihawu sakhe sinaleso sizathu sokuzobonga wabuya wasizala sazalwa saphikwa sazalwa phansi kwey'galekiso zasemakithi kodwa yena ngomsa wakhe waphinde wasizala sasilahliwe sasingodeliwe sasizinto engelutho kodwa waphinda wasizala makabongwe sizothi siyabonga wenkulunkulu shono ukuba sibe nethemba eliphilileyo sinethemba eliphilileyo akuyona ifake akuyona into ezophela masinya ithemba eliphilileyo ithemba eliphelele esizelwe ngalo nelithemba ke lenza ukuthi sibe nefa haleluya lenza ukuthi sibe nefa Jesus siyabonga uNkulunkulu sasinefa kuba bengizohlabelela bengizothi sinefa lethu ligciniwe sulu amasele noma amathanda kathi kupheka thina noma sasesazalwa siyaselwa waphinda kungaba yiphutha usuke kule ntambo ubuyele emuva ungaphindwanga kuyaphinda umthetho wakhona ukhonela uzala simbongela lokho nje woza ngamlela la nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo wathi mesesizele waphinde wavuka ithuna ayelela kulona noma ngesho lutho lona liqoqa indaba lithi bekaphela kodwa kasekho noma bangaphika ithuna lithi bekaphela kodwa usehambile shoto so ubela wahamba kathela wahamba kathela emhlabeni sephinde wahamba ngoba sekushonileke ilanga kufunda uverse 8 kuphela kodwa abafowethu akodwa nansi into enesizathu sokubonga uNkulunkulu verse number 8 nansi into enesizathu animthanda ningambonanga animthanda kangaka ningambonanga my God awuphinda uverse 8 animthanda kangaka ningambonanga simthanda singamboni awushosho akenziwa ukuthi abe inkosi ngezinto eziphathekayo noma engekho singamboni simthanda Jesu Jesu simthanda singamboni anithi ningamboni manje asithi singamboni engekho phakathi kwethu sidliklabishi njengabanye abantu siphithizela phakathi kwabanye abantu kodwa sikholwe uye nithi ningambonanga Jesus nimthanda nithi ningamboni la phakathi kwenu kodwa nikholwe nithi ningamboni nimthanda nithi ningamboni la nikholwe verse number 8 phinda uqhubekele ku9 animthanda ningambonanga uyena lo esizonikela kuye simthanda ngemali yethu simthanda singamboni simthanda engekho phakathi kwethu sifela sikholwe uye anithi ningamboni manje nikholwe
esithokoza ngayo intokozo engakhulumeki mhlambe leyo ntokozo ingakhulunywa umnikelo wakho mhlambe leyo ntokozo leyo ndaba ingaxoxwa umnikelo wakho enimthanda kangaka ningambona nina ntokozo enganqamuki awufunde ngizwe enimthanda ningambonanga yebo enithi ningamboni manje nikholwe nguye sithi singamboni manje sikholwe kuye nithokoza ngentokozo engakhulumekiyo sithokoze ngentokozo engakhulumekiyo netusekayo woza namukela isidingo sokukholwa kwenu namukela isigcino sokukholwa sahlukana kule ndawo asengathi nawe abesimlahlekela isigcino sokukholwa singabuya siyadingeka isigcino sokukholwa asinsindiso yomphefumulo sinsindiso yomphefumulo Jesus isigcino sokukholwa hallelujah insindiso yomphefumulo Jesu isidingo sokukholwa insindiso yini kwenze njani insindiso isidingo sokukholwa nesiqiniseko ukuthi lesi sidino asigugi andibonga igama lenkosi siyakwazi ukumlondoloza umuntu more than 45 years I am a living testimony isigcino sokukholwa uma umuntu ebambe sona sinamandla kumlonda isigcino hallelujah hallelujah siyohlenga imphefumulo yethu ngoba nhlengwanga ngegolide nangesiliva izinto eziphuphayo nangeyimfundiso ihlomkhulu abanikeza zona kodwa ngegazi elinqabileyo igazi lenkosi uJesu thank you Abba Father